nina udhocha ukavane wake aliwa kilunguki cha amuka tui mauvoni alame idhango ni ya Daily Nation idhango ya The Standard na mauvo madhango ni umundi wake liwa matuku ikumi mwini wakatatu mwaka ni wangili ili na miongo ili na dhanda tunye nito ya Rastas kithuku wanzo mo kwa yumwe tulikevo na tuyambia na idhango ya Daily Nation headline Kenya shillings 50 billion SHA rip off. Hii ni shilingi bilioni miongo etano kinandu ni cha witi cha chief ungua wala ni wa witi wa SHA ndi watikana kana hii ni mbeza siyaite siyebetwe ondo batailete imwe ikayebwa masibitali matavuko maweyola makwase mavuko mie inge ikayebwa dabo kwangelekanio muau umwe akayitwa savalita 10 ni matakitali kivadhukanio wesa ila aitwe na matakitali umwe ende matakitali mayandika sibitali yandika nigenda siyebonesha yandika kana moyo wa osu aitetwe savalita 10 kuni keliola wekiwe kana ne livoti la yumiwe ni control of budget niwe wethewe ayonanya mavodhi asu ndeni wa witi anandeni wa wala ni wa witi wa SHA livoti yesu kwa wethiano ye ithangoni ya Mwanza mavonge manenge to wito ni ithango ya keli na ya katatu yolo wa ikuo ila inakoseiwe musini munene wa Ilovi kumanwa na mbua mbingi ila na koseiwe na ila yende na kuwa nginya oyu na kufikia oyu musini wa Ilovi vakuve tui wachumwa manali votitekana andu miongo na nyanya na matieto ne thayo kuvikia bau na Kenya ya wondeni andu mbewa miongo etano alama tieto ne thayo kumana na mbua mbingi ila yende na kukosewa isioni kivathokanio mavwas methangu ya keli na ya katatu ithangu ni ya nyanya ni mauvo matema sio kwa alama matwangale mateleva enengale ala maandikitwe ona kuwe utembea leloni NTSA woni muvyolo wekithasya usoveku na muwa maleloni nimethiwe mambisya vaini wa vau kwa vau kana instant fines kwe muthenyani wa iyo ila me kwasya kana ni automated kana kwena camera ila siendeni wa malelo amwe va Kenya muno musini wa Ilovi na kwi iyo ni mambisya keu alama kwitha maimulika ngalila siuthi mateleva la meothi meotula meo ya malelo ne ngore ya faini ula andu me kuiva ona kutembete leloni bena vaini ula waku waile kuiva kethi wani uthi ubathukanu na kana notula meo mena ila ngutavya thangoni ya nyanya ya Daily Nation na ithango ya 10 mavala maneto wito Sifuna team to boycott Ruto and Oburu MPs meeting umonde kwena PG umbano wa yumbe ma ODM na UDA utongwewe ni party leader wa UDA President Ruto na party leader wa ODM Oburu Oginga na yende yumbe pamoja na senator alame molengoni wa linda mwananchi matongwe ni Sifuna measyamo mayethi umbanoni osu aya tuisonga na mbe yitulike ithangu neno ya Daily Nation thini ni ithangu ya kele ni akatatu ni alama uvone na utavya yolo wa ikuo ila ikoseiwe kumana na mbua nene na munoko ya musini wa Ilovi kwangelekanyo amwe kati wa alama na atiwe ni thayo vena mundume wa ukua miaka 39 kwa isietwa Alex Kavela ni ithe wa siana itatu na thukuma gicioni cia Groko ni kumusini wa Ilovi na indi avikiana kutiwa ni thayo kumana na mbwela inawiye muthenyani wa wakatano thini wa county esu ya Ilovi wakatano utuku aya onge ni Nicholas Chalo kuma kisioni cha Kibra Nicholas Chalo wa kwa miaka 35 ni umwe unatiwe ni thayo kumana na mbua esu mbingi na malia lato munene nenethiwe yana ngwa ngale siana ngwa cia kuweki wo aende ando ingi kuvikio monde mayesikie bala mai kumana na mbua esu mbingi enethiwe yuwa musini wa Ilovi ngeli cia ukia kisio kwa mesi ya endwa asu na ala matesike bala maitwe kwatikana nime kwatikana tuisonga na mbe
ithango ya kanane ya katano no mauvo asu meokunia floods kana mbua mbingi cia wanange kwa musieni wa Ilovi na iva vatuletwe muti utongo wa serikali ya county Ilovi ungua Governor Johnson Sakaja maiwetekana kana dembo matethi to mayikia kana utongo wa Ilovi kuma tene onati Sakaja evo o yukuma tene wetekana kana niwo wa wethitwa we mulelu kulia kwikia me tatalele ya elite kusi ya mbanga tailisi ya kiwo muno maundu meokonia drainage infrastructure iwetekana kana utongo wa Ilovi niwo wa elite otulwa muti vanene ithango ya kana ya katano vena mauvo asu na ithango ya thantatu ya muonza ni ala mauvo meokonia sha nini na otavya kana sha yuni kutulwa muti nondo wa kuiva mbesa kula kutailite na kwa ngelekanio pe health some health facilities kana masipitali amwe ti umwe ni masipitali maingi ala methewe mayeka kindu kitwa open heart surgery uthinzi wa ngoo kwa muwau umwe mala ana masipitali kivathukanio meka uthinzi kwa muwau umwe savali inya isu ni olivotila yumiwe ni control of budget mayasya kana ni auditor general Nancy Gathungwe no umselivoti no ti auditor general Margaret Nyakango endi ni mundu ti control of budget Margaret Nancy Gathungu Margaret Nyakango no wa control of budget na ndi auditor general eta Nancy Gathungu asya kana sha ye bambesa mbingi kundu kula kutailita kwangelekanyo ina utaveka na vuma hospitali asu nemethiwe mayewa na kukumaje wembesa cia likile mebukoni ya andu na nikindu kiwetekana kana kiucha kweka uthenzi mundu umwe savale inya hospitali kivathukanyo kiwetekana kinethiwe kiikiteka savale 3,335 isu ni 3,235 times between July 2024 na June 2025 na mbesa ile sivetwe ni silingi milioni maana ana miongo ina na itano wakatona nya 445.4 milioni niwona nyowa ondo mbesa cia mwene ndi siretwe ya muno kinandu ni kicha sha ungu kana kinandu ni kicha chief ungu wala nyowa witi wa sha na indi kingi ni 7.3 billion siethiwe tumwanthini wa masivitali ala matandikithitwe na shifu 7.3 billion aya billion ingi billion mwaka tono inya sielasi overpayments siaiwa mona siaiwa yulango mbe waila siailite kuivo aya 26.8 billion payments for claims not backed by records to prove authenticity hii ni mbesa silingi billion miongo lina thantatu katono nyanya siaiviwe batena record ya kuona nyakana uyo usu ni wathukumiwe isomia kwa withiani thangu ya thantatu na ya muonza mavo asumia okonyesha elivoti nina utavia yolo wa NTSA vaini wa vauka na instant fines ni mambeisye kwi muthenyani wa iyo na vametumia cameras ilani automated ite measekana pai mundu gusi operate ni set kusika kuosa details cia ngali kethani watula mwiyao etha wasemba muno kwangelekanyo etha waumisia abiria bandu bala batailite etha we abiria ni wa bengesa ngali vaini camera yini zigila siyo sana siyetoma imwe kwa imwe mobisini manene ma NTSA no yuko no vaini bukwa iyo ni mambe iseki ukuyalama kuniwe vaini na matila bani maende no teta measaya vaini oni punitive kana ni wo maumisia muno kwangela kanyo kutwangale utona nete number plate ya kunesa laita wa properly displayed identification number plates kwa ndo batu wawesa hithi ya number plate ndo miona nesa ikosa esu waibethiwa silingi ngili 10 na vaini uyo kamera kaka amina kwa details ya ngali yaku wetumiwa SMS simoni yaku na watumiwa SMS waile kwa vaini usu ungua milenya muonza wale yakuiva ndukethiwa wena utoni wa kukwata service kana uthukomi wonde kuma ofisini ma NTSA aya kutwangale utena license valid twasi license yaku ni expire utwaite ngali utena license na oingi kutwangale
license ya kwangelekanya kwe ala metha na license ya ngali inini na ange metha na license ya ngali inene yuwe twa ngali nene we na license ya ngali nini webithwa baini wa silingi ngili itatu wabamuna kutwa ngali utena license ila ya ilete no ndo bona kutwa ngali utena inspection certificate aya kindu kingi ni kana wetwa ngali ya PSV isi okwa enende utena fire extinguisher ekuthuko manesa pamona fire kits isu nayo baino ola ile kuiba ni silingi ngili ile aya pedestrians yuwe tembete nanzia obstructing the free passage of vehicle aya yuwe no weba ya Mombasa road wendo kelela bantu bala batayilete wakwatikana weba baini wa silingi 500 wethiwa we metho muno aya ene mangali na operators ma PSV ala meotwa ngale kana ala maandikite ene ngali ala maandikite matiliva na ma conductor matena license na mwasu mamwa baini wa silingi ngili 10 aya yu pe matelewa metha abamuna conductor metha ana tabia ya kulea kutungia akua fair walk bidakala mathi ma momisia bantu bala batayilite kana maye moma bicha pala minded yuko kwatikana na ebitu yesu we kunwa baini wa silingi ngili 3 aya yuko sembia ngali nebo bena kizungu mukuti uitwa ngali kwase wa kwatikana kwe kundu wetha uitwe limit bawa ilotwa ngali kilomita 5 50 kilometers per hour na wa vitu jaba twaze ino wa vitu jana kilomita kimwe nginya kilomita 5 ba uamba kuwekewa weko nengo warning utumiwa warning ukanu indi wa vitu cha katika wa kilomita 3 na 10 we basilingi 500 usune baine aya ndeleva na goloko vitu cha kilomita 10 na mwingine 15 na kwambata ni silingi ngili 3 baine na kioloko vitu cha kilomita ngili kilomita 13 nginya kilomita 200 baine ngili 10 ukethwa we to speed limit ni 30 na niwa peto cha na kilomita 13 nginya kilomita 200 twaze no sembia ngale muno atwa kilomita 500 50 kilometers per hour na vile to bandike to 30 we basilingi ngili 10 baine kwa isu ni mwaka tika baine lao kuiba isomya kwa withiani thangu ni anyanya ni kenda na wena umani kamina kala oli kalelo ni tusonga nambe twende na mauvo maito kubinokeleli asifuna team to boycott Fruit Oburu meetings PG meeting and omonde kwena omba no ayumbe ma ODM na UDA otongwe ni President Ruto na Oburu Oginga ayumbe alame omurengo ni wasifuna walinda mwananchi measemwa mayithi alame liwa ma confirm matabia thangwe ya Daily Nation kana mayithi omba no nusu ni deputy party leader umwaka wa deputy party leader wa ODM senator wa Vihiga Godfrey Ototi muyumbe wa Sabot Caleb Amisi Anthony Kibagedi wa Kitutu Chache South na Wilberforce Oundo wa Funyula asuni amwe alama isi kana mayithi kwe yange alama ende ni wa mrengo suta kina Majimbo Kalasinga Mondoi Carola Omondi Mondoi James kana Mondoi Babu Owino asuni alayu lilikana umba no owa ayumbe ni pamwe na maseneta so maseneta no metha ayumbe pia so asuma izembo mayithi then wa omba no osu naende natominokelele irango no ya Daily Nation irango ya 14 ni yulo wa Infrastructure Fund National Infrastructure Fund NIF elayu etwekie mweyao President Ruto ekiasa hii na aise kana kwa manjwa kuthanda kwa kiwanza cha ndeke cha JKIA ni kimwe kati wa maundu ala manene makwithiwa kinando kiki kwithiwa kitethesia kwa ilwa katika wa melati ingi menene tawaki wa malelo masilanga kwenzwa kwa masilanga manene vandi ya Kenya ya thangwe 13 isomye ndo kuselewa kwa ilovia ila maskulu makwata ondo kutonya balani ya tamu uyo wambe na balama nyuma makwatiwa kuvinga matuko elemu wa kana na maivingwa matuku miongwele na ana moyo osu wa kana na yu principles sia maskulu kana ali mwanene measia kana ne matonyo vinga tene nondo mbesa nenzele na si sele to maina otoni wako twaisia
masomo mono metiani ya muthia wa tamu ni tonya kuvingisika twa kwithangu ya 16 isome ondo livoti yonanisie ino ni livoti yu ya Auditor General Nancy Gathungu yonanisie pamwe na ya NCIC yonania kana universities mbingi imanisi mbingi nene sia yolosa ya serikali siandikite andu ma universities sisi wala maikwangelekanyo kemanisho sia seku Southeastern Kenya University kitha kukamba yu iwatekana kana akamba aingene maandikitwe bo kilungu cha 50 na imwe yolo wayana kabila ila itongoetie thene wa kwandika andu mo aingi ni Kikuyu, Kalenjin, Luo, Luya, Kamba na Kisii. Kwa huwa Kamba twendeni kwa list ino ya ukabila kwangelekanyo Moi University yekuya Eldoret County ya Uasin Gishu kukwetha Kalenjin watekana kana Kalenjin ala maandikitwe kuni ni aingi ni kilungu cha 53 na inya yolo wayana. Machakos University yeye ba musini wa Masako kilungu cha 53 yolwa yana ni Akamba. University of Eldoret kilungu cha 53 yolwa yana ni Kalenjin. Garissa University kilungu cha 53 yolwa yana ni enende mangale koni sio North Eastern. Murang'a University 58% ni Ekoyo. JKUAT 45% Ekoyo. Koitalel Samoi University College 73% Kalenjin. Rongo University 72% Njaluo 90 no we somya a list wa uyonde ya universities ondo sio tula mutenondo wa kwandika andu mbai ila university su siaketo aya tuliketha ngu ya the Standard headline the problem ano wala mabona utavya yolo wa floods kanambwa ila denethiwe ya kusiwa ya wanange kuona yayate ikuo musini wa Ilovi babe na visa wa Sakaja Johnson Arthur osune governor wa county ya Ilovi yu kwena na thangu ya the Standard meacha ni wethina wa floods kana mafuriko alama ya musini wa Ilovi alama ne kosi wa musini wa Ilovi na moa andu miongo ile na nyanya musini usuwa Ilovi kuvikia wachumwa andu alama na alivotire miongo ile nyanya andu alama no movo etwe ni mbewa miongo 3 mesi ila yanangitwe ni mana monza plus andu ala mathamite makuono ndo kana mesi ila ithamite makuono ndo wa mbuga isu ya wanangiko ni mana nyanya plus na indi ngalila sianangitwe na ikatwa wanikewo ni mbewa miongo monza livoti kwa ithani thangu ya thanthatu na ya monza ithangu ya kele ni alimo meteta kanasha ndio materi ondo vailete sabali mbingi mathi masivitali mewa manenga ni mpesa cash kuuni meoteta measesha ndio materi ondo vailete ithangu ni oisi ya keli ni mauvomio kwenye azimio ni ithiwe ya vetanga atongo ikauta kuma otongo ini wa ngwatanio isu ya azimio na party leader Kalonzo Musyoka niwe withiwe anengane oneni usukana kana valuo so atomo valuo kwa nyumba sia mauvo na mukati wala mapatangiwe kwa ngelekanyo ni Hassan Joho minister wa maundu ma mining wenzi wa mavya malato na udhi wao kangani Junet Mohamed nominated MP Sabina Shege na Abdi Nur yu ano mabetangiwe ndene wa council kana nzama nene ya azimio yube betha nzamela nene ya azimio na asima na member na ni mabetangiwe aya Angela mabetangiwe ni Wycliffe Oparanya Eldas MP Adan Kenan Pokot South MP David Kosing Likoni MP Mishi Mboko Cabinet Secretary Opiyo Wandayi Garissa Senator Abdul Haji EAC Principal Secretary Caroline Karungo Isabella Gidenji na Solomon Kuria na Indi Mohamed Junet mabetangiwe ndene wa National Executive Council ila yeta wa NEC ya ngwatanio ino ya azimio na indi mawiso omia kwa withianu livoti isu ya Kalonzo Musyoka thangu ya katatu ni mauvoma Mackenzie ni mumwisi ula mutafanya mwanganganya Paul Ndenge Mackenzie ena esililwa angi muonza ala ni Shalina Anido kwa isitwa ingi ana Kahindi Kazungu Garama kwa isitwa ingi Mulewa
Tom Ochieng Mukono kwa isietwa inge Thomas kana Tombaso, Julius Tuva Luwali kwe Johnson Gona Richard, Charles Mutua Mose kana isietwa inge Mzee Mutua, James Gazungu Kahindi kwa isietwa inge Ponda kana Bababura asu Monza emamedhiwe maisikato na Mackenzie na mabitu miongo elena atatuma crimes against humanity naende ulika na uwani ola wako siwe kwe ngale kosia Shakahola wala ando maana ana miongo elena kenda maikidisiwe kutua ni thayo Shakahola yeko ya Kilifi na inima vikiwa kotini na masikati wa na mavitio asu miongo elena ya tatu kana counts crimes against humanity idhangu ya katatu wena mauvo asu idhangu ya kana ni yolo wa kuya county ni Nakuru Governor Susan Keheka ni wedhiwe mozikata Senator Tabitha Karanja Keroche na ende Tabitha Karanja kwema tuku miongo elena imwe Disemba mwaka mwabitu kunanyo na kana mondoe Keheka ya mkunanyo na kuweta ndeto ito nyomana angesi ito defamation kwa mosikati na defamation case kana ni wa Karanja Senator Karanja aise kana Keheka niwe wende na kwaka hoteli wa bakube na State Lodge kana State House ya Nakuru na Keroche kana Mondwe Tabitha aise Keheka yatumia mbeza se account kwaka hoteli osu wa kifahari kalikuwa ni susi account ya Nakuru na yu governor no mutoye kotini senator nondo wa mukana na kumuilela ndeto itonyo mwana angea isiitwa yake idhangu ya thandatu na ya Monza Governor Sakaja no wende na watula mote nondo wa mafuriko musini wa Ilovi na nina utabia ikundo sikose iwe ilaina kose iwe kumana na mbuwe yesu idhangu ya thandatu na ya Monza no wisome idhangu ya nyanya ni alama ovoma National Infrastructure Fund mweyao wa kinando cha melati menene va Kenya President Ruto no wigi yesa iwa atweka mweyao na balaki nando keyu kikwezi wa kolanya shilingi trilioni 5 siya kwa ili ya maondo asma melati menene va Kenya mevo malelo na airports osunde President Ruto isiu aya idhangu ya kenda serikali no inaende na utumia besa siya mwene ndenai ba mondoi control of budget Margaret Nyakango ye Margaret Nyakango yasha kana serikali inatumie shilingi bilioni 10 nyanya Monza ku travel kana ndambukane sia ndene na sia nzawa Kenya ndene wa first half of the financial year nusu ya mwaka wa serikali wa ngili na miongo 5 ngili ile na miongo ile na thandatu kumba mwi wa Monza nginya mwini wambe miei thandatu serikali inatumie 10.87 billion kutamboka peke yake ndamboka aya use ya wa Kenya domestic manatumie 7.74 billion aya siya kodinza wa Kenya serikali inatumie 3.13 billion izini billion siya kutembea peke yake 10.8 billion tumina nangewesu idhangoni ya chao wa miandani idhangoni ya kenda ya the standard na indene mobyawe mwanya ondo watambanya na kwa kumelana mbeya ukunikele wa madhango maitu idhangoni ya Daily Nation idhango ya the standard bauno boto beka mudia wa mauvo maitu kiokoni cha umundi na inde mweni wakwa no vikie mwandu Anastasia Motevu MCA Molote ni chama cha Wiper countini ya Masangwa na ndene wa mbunge ya county ya Masangwa ngi dhadisi wakede na mheshimiwa itina waandatika onini ndene wa studio B kwa bukadibasa